sa vama su srpski gameri i kao što vidite, danas ćemo igrati Scary Maze 2. Daj, mi smo ova mala crvena tačkica i poenta je da pređemo 3 levela, pa nas čeka neki jump scare. Kao što vidite, Tero je htio da kaže, kao što vidite, mora da bude tišina da bi se Gile skoncentrisao. jer je 3. level najteži. Nemoj me gurat. I vidite, kao što vidite, 3. nivo je strašan. I što ste gledali Scary Maze 2, dođe.